الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط العدام المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون عن ذكرك الغافلون ضدها اللهم إن الضحى ضحاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rizki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi keluarkanlah. Jika sukar permudahkanlah. Jika haram Sucikanlah. Jika jauh dekatkanlah. Yahra, berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal. Ayo ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba bil Islam dina nabiyya wa rasulahu bil Qur'an imama ka'bati qiblata bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin
anzalahullah Terus wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya alaihi mutu wa alaihi ba'su insyaallah minal amin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil Iya, baca salat ayo, takbir ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi mutawasila inni wajadtu wajhiya lillazi samawati wal ard hanifa musliman Wa ma ana ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal limin ruku Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ma syi'ta min syai'in ba'du ya masjud Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni tahiyat at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jara yuk, lengkapin dek. Allahul semangat. Jangan duduk di depan pintu, boleh bu, ambillah sabu. Ya, Lap 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 kan anebo. Tisu aja. Habis, terus tunggu. Jangan lupa sholawatan, namanya Rahadan Jaha. Ini mah Bener nggak? indah ajen Jangan gimana sih dek? air sedekah semuanya masuk surga. Terus. Saya teman-teman semua ikhlas saya ikatan takwa. Saya ibu Umi dan Abi, semoga hidup mereka bahagia. Amin amin ya rabbal. Amin.
Ya, jalan hati-hati nak. Yo, oke. Oke teman-teman. Mau jatuh. Ayo, assalamualaikum dek. Dek, assalamualaikum gitu. Teman-teman. Teman-teman. Ayo. Kita baca. Surah ini kakaknya kak. An-Naba. Di bareng-bareng ikutan ya. Bareng-bareng ya. Ya, alhamdulillah mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memble ya. Oh, jadi memble. Jadi tutupan. Sini aman nggak sini? Jatuh nggak kira-kira? Ngampleh ya? Ngampleh. Ini aman nggak sini? Aman nggak sini? Aman? Hah? Aman? Aman. Yuk. Ya teman-teman ya, ikutan bareng-bareng. Teman-teman makasih ya sudah like barakallah ya. Ayo bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hah? Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kok mau jatuh mulu ya? Ya terus. Ya. Tasaun. Anin nabayajim. Alladhi'u fihi muqaibun. Kala sayamun. Summa kala sayamun. An-najaya adamiyada. Wajibah autada. Akakanakum aswaja. Wayana naumakum zubata. Wayana ya ibasa. Wajana naha umasya. Wabanaina qaqakum sab'an sidara. Waja'ana sirajaw wahaja. Wa'angzalna mimamu sirima. Angsajaja. Nuhwisa bihi habbaw wa nabata. Ayanna den alfafa. Inna yawma fahika namikota. Yawma yungfa yasu'i fatatun afwaja. Fi hadis sama'u fakanas abwaba. Asirati jiba'u fakanas sawaba. Inna jahannama kanas mirsada. Ittaqina ma'aba. Abisina fiha ahqaba. Ayarukuna fiha badasaba. Ya hamila kasako yasa'u wifaqo. Innahum kanu ayajuna hisaba. Gazawu bi ayahina hisaba. Aku sa'in asana kitaba. Asuku banasidakum mi'a azaba. Inna yamutaqina fasahadayuka anaba. Kawai ba'asaba kasambi'aku asma'una fiha. Aku akizaba jaza'ami wabiratani saba. Wabisamawati wa'adira ma'abina wa ma'ya yamikuna mi'toba. Amahu huwa ma wafa'ikahu ayyam na'ajina wa mahu aswaba. Yaikai muhaqqa mansya atak saya ubimaba. Nang sana aku ngajabang kay bayam yang umum aku udah menjadi aku kayak kunci coba. Masya Allah. Lanjut surah apa ayo kan? Lipat lagi. Yakul ambil kasih yakul kasih nih kak. Kak Nahla. Kak. Buat yakul sini ambil 2 sama Abi satu. Ya sini. Tenang masih ada. Tenang masih ada sini ya. Ya. Masih ada 2. Ya. 2. Kali beli ngabi. Ayo teman-teman, orang ada baca teman-teman ya. Iya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Alif ba ta sa jim ha kha da za ra ya sin sin sa. Terus. Dot. Dot ta za ana fa ka. Contoh. Kaf. Oh, kelarin. Nun wa ha ma ya fa za ya. Nabi. Alif ba ta sa jim ha kha Dan za ra ya sin sin sa. Dot ta za ana fa ka. Kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Fatihah teman-teman ya. Ya teman-teman biar dia. Sedotan aja. Hah? Sedotan. Dotan. Mana ambil? Mana fotonya? Enggak ini Kak. Dotan Kak ada enggak? Dotan. Sedotan. Iya, ini. Nih, betabi aja. Man, Oke. dua. Oke deh. Abi mah enggak usah. Abi bisa. Iya. Abi bisa buka. Apa lihat tuh atuh? Pilih. Jok. Iya, Kayak jok. ajam. Jam Salman Gaming anaknya pintar sekali Bang. Amin Bang. Ya Bang, belajar Bang bareng-bareng sini Bang ya. Anaknya ikutan ya Bang ya. Ayo pasangan, ayo. Ayo. Sekarang surah Al-Fatihah teman-teman bilang. Teman-teman, Sekarang sekarang kita kita baca surah surah Al-Fatihah ya. Fatihah ya. Bareng-bareng. Yang bareng. Cekidot. Cekidot. Ya, alhamdulillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil-firi wa hidayah. Habis. Ya. Yang- terus. Jangan kayak off. Mana kayak lo? Ini. Ini tandanya wasol. Nih ada kayak huruf 5 ya. Tapi Kayak love ini ya. kayak off. Iya, love ini ada alam alif nih, tandanya wasol nih. Nih tandanya terusin. Alaihim ghairil. Tuh. Jangan kalau berhenti sini, ulang lagi dari sini nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Ayo tuh ya, surah An-Nas. Ayo, maaf. Bismillah, semoga anaknya jadi soleha. Amin Bang. Masya Allah, barakallah Bang ya, doanya Bang ya. Doa yang sama buat anak abang ya Bang ya. Allah. Ayo. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri nas. Ya, terus. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri nafasati Min syarri min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus cepat sekali. Kalam dikit lah, kalam.
Bismillah, semoga anaknya menjadi soleha dan jadi pintar. Amin bang. Punya anak belum bang? Apa masih remaja bang? Udah berkeluarga atau bang masih remaja bang? Sekolah masih atau kerja atau kuliah bang? Ya bang Salman ya. Ayo. Adik. Bismillah. Ya. Ya, Bismillah. Ayo. Kegedean. Apa yang kegedean? Gini. Kerudungnya kegedean. Mama ngasihnya kegedean kali, kasih niti kali sini nih. Ya nih. Enggak apa-apa yuk. Ayo. Kita pakai kerudung yang mana aja, yang warna ungu aja, Dek. Yang warna ungu aja kerudungnya kali. Ya. Ini gini dah, ini Ustazah. Ustazah Hafizah. Hafizah Humaira Azahra. Ya, gini aja kayak anaknya Mak Betty. Mak Betty? Iya. Emang Mak Betty punya anak? Iya. Emang? Yang kudunya kayak gini. Sama namanya Iya. Mak Betty? Iya. Oh gitu Mak Betty. Ada aja. Ayo. Tahu-tahuan Mak Betty lagi kumaha iya. Amin. Ayo. Ya bismillah. Bismillah. Ayo. Yes. Segar. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabasada biya waraba. Akna wa ma kasba. Ayasana amzata aba. Amatu amma tahaba. Dia ramim masada. Ay berhentiin tanak. Terus Berhenti. Asam kan? semangat. Mulai ya. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. 1, 2, 3, 4. 4 ayat. 4. 1. Ini tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 ayat. Ayo bismillah, bis. 1, Bis. 2. Ayo. Bismillah. Ya, bismillah, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja anasu wa faraitan saduna bi dini ya faja. Wasabi bihamdi rabbika tafir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Enggak apa-apa. Kul. Kul ya. Ayo. Kul. Ya ayyuhal kafirun. Terus la a. Belum ada bulun. Wa antum abidun ma abuda. Ana abidum ma abadum. Antum abidun ma abuda. Akum dinukum waliyadin. Iya, Masya Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Abi, ya. saya udah punya duit banyak. Banyak duitnya. Tabungin. Mainan duit. Hah, duit mainan. Iya. Ada duit beneran. Ayo. Kalau Bismillah. duit mainan nggak bisa dinabungin, nggak bisa beli apa-apa. Duit mainan. Iya, mainan sih ya. Nggak laku ya. Ayo, bismillah. Bismillah. Kalau duit mainan. Saya dari Malaysia. Nama saya Amanda. Princess. Tuh, Dedek tuh. Halo kakak, Masya Allah, kakak Muhammad Syahrul. Saya dari Malaysia. Salman Gaming, berapa umurnya anaknya bang? Umurnya berapa dek? 4 apa? 4 tahun. 4 tahun bang Salman, usianya Dede Zahra. Bang Muhammad Syahrul, saya dari Malaysia, namanya saya Amanda. Masya Allah kakak Amanda, barakallah kakak Amanda ya, dari Malaysia ya. Salam buat orang Malaysia, kakak Amanda ya, barakallah. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Lanjut ya, ayo teman-teman. Sekarang Sekarang
kita baca surah Al-Maun. Al-Maun. Ayo bareng-bareng. Bismillah. Ayo. Al-Maun ini Ar-Aital. Ayo. Bismillah. Ayo, Tan. Jadi susah. Enggak, ini Al-Maun. Bismillah. Al-Maun. Nah, dari Malaysia Kakak Salman. Kakak Salman. Saya 9 tahun. Salam sama Upin Ipin Bang Salman ya. Amanda. Kak Amanda. Sama Kakak Amanda. Iya, Kak Amanda dari Malaysia tuh. Salam sama Upin Ipin Kak Amanda ya. Kak Amanda. Amanda sama. Mau baca aja baca. Iya. Ayo. Ya cepet deh, semalam deh. Habis. Iya. Kata orangnya. Iya. Kata orang. Ngeten. Si dia mau lihat rambut saya padahal Iya. kan nggak boleh. Iya nggak boleh. Muhammad. Ayo tadi ya. Ordongan ganti aja Mi, jangan yang ini Mi, ribet dia Mi. Jadi yang ngaji keganggu Mi. Yang biasa aja Mi, yang ungu Mi. Coba dong. Yang ungu. Dia kendor. Kendor. Tuh udah mau. Udah sebanyak sana. Akan ambil kakak mana? Hah? Kakak udah minum. Belum. Udah ambil kakak ambil satu. Cepetan. Tumpah. Astagfirullah. Enggak. Udah. Oh, nah, dari kudungnya biar nggak ribet. Anu mulu Mi, soalnya dia nggak nyaman, jadi ngaji keganggu ngajinya. Ganti. Ngetiin kayak soalnya gerak-gerak dia kan dikusut. Maaf teman-teman ya, keganggu teman-teman. Kakak Salman Gaming, saya umur 10 tahun, Masya Allah. Ya, Kakak sama Amanda ya, Kak Amanda, Kakak Salman ya, Masya Allah ya. Udah ikhlas apa Kak Salman? Apa udah Al-Quran? Kalau Kak Amanda, ikhlas apa Kak Amanda? Lama banget ah. Nikah. Allah. Mana ya? Langkah. Udah belum? Ini deh. Belum. Baik. Ini ya. Teman-teman ya, maaf ya teman-teman ya. Ya bareng-bareng yuk. Bismillah. Ayo mulai. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aidadi yuqaribu biddin. Fazaikasi yadu'ui yadim. Ayahuddu amin miskin. Yang musain. Alasinahum. Angsa timsahun alladzina hum ya'una ma'un. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fi qursin iya fihim. Kata sita iya soyif. Saya budu bahasa bait. Aji arhamahum min ju'iramanahum min qawu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus liin alam taro ayo. Maaf lupa. Alam taro ayo. Ayo ini alam taro. Tutut ayat tuh tutut. Ayo. Hati. Ayo. Bismillah. Ayo. Bismillah. Yang ini ya.
Bismillah. udah punya Yakult. Ya, Yakul. Nah, nih, bismillah ya. Bismillah. Ayo, Tan. Aduh. Bismillah. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al fi tadlil. Asalaihim tayran ababil. Tamihim bihijaratin min sijil. Faja'ahum ka'asim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli. Rumah jadi rumah lah aji yang mama ada daya labu nama ada ayum majana fi mama do kamu rumah nawahi moda tari tarayo fidayina alahi musadah fi amedi mumat dadah. Iya, masya Allah. Sadaqallahul azim. Ya nih. Bilang teman-teman ya. Teman-teman, saya Al-Quran halaman 43. Wah, hebat tuh Bang Salman tuh, masya Allah. Udah Al-Quran Bang Salman gaming tuh, hebat, masya Allah. Mantap Bang Salman, hebat. Udah Al-Quran halaman 43. Al-Baqarah masih Bang, ya mantap ya. Apaan nih udah Bang? Luar biasa Bang Salman ya. Hebat. Kalau kakak Amanda udah apa kak ngajinya kak Amanda? Nah, itu kakak Amanda. Gitu, kakak Amanda. Saya dari Malaysia, nama saya Amanda. Tuh. Ya, bismillah. Yakutnya udah sisa berapa? Ayo kan, ya. Gimana ayo, alhamdulillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa dah. Ini bukan. Itu ini bukan. Apa? Doanya. Doanya ya. Bu. Boleh menekan nama O sukun atau O mati. Ya. Terus. Tabah. Ya tubuh. Kola. Yakulu. Ada. Mana udah pindah? Belum. Belum. Ayo. Pindah mah. Belum. Ya. Belum kak. Ayo. Ya udah. Ya. Ayo terus ini. Kana. Yakunu. Yuiduna. Yukimuna. Lamugimi. Iya talamuna. Ya takhafatuna. Binasirihi. Yufiduna. Yugisuna. Ni'ajihi. Samiduna. Ragibuna. Yaisuni. Punya pendek. Yaisuni. Gitu. Unaika fa'aqauha taumuna ya taumuni. Iya, masya Allah. Lagi bismillah. Gampangnya. Pindah ini. Pindah ya. Bismillah. Abi. Pengen langsung aja. Ada ininya nih. Oh, sejarah udah ini ya. Udah nyambung tuh deh. Wow, mantap sekali bacaannya panjang. Keren. Kayak lagi nih. Bisa. Ya, bismillah. Udah pindah. Ya, bismillah. Oh, belum kak. Besok. Bismillah. Ini ada. Ayo. Bismillah. Ya udah ya besok. Bismillah. Diam. Ya, bismillah. Iya, bagian aja ngapa sih kak? Bismillah ya, bismillah.
Bismillah. Bismillah. Ayo mulai. Bismillah. Ayo mulai. Ayo. Oh, Mas Salman, apa tuh saya dari Malaysia juga. Wah, Mas Salman Game dari Malaysia juga, Masya Allah. Mas Salman dari Malaysia juga ya, sama kayak kakak Amanda ya. Wah, ngasih apa tuh, Dek? Tuh, ngasih gambar apa tuh? Gambar apa? Buaya ya, love. Or apa tuh, ular apa ya? Orang, buaya. Buaya. Oh, ada buayanya. Foto tangan. Iya. Tangan. Tuh, Kak, tuh. Orang-orang, iya. Oh. Itu Sini, Kak, ada. Bismillah. itu muka. Bismillah. Oh wow. Iya, Gitu. oh no. Itu tangan. Ada. Itu foto. Salam dari Malaysia, Bang ya. Itu Salam buat buaya. orang Malaysia, Bang. Itu. Barakallah. Ya, bismillah. Kepala orang. Iya, kepala orang ya. Bismillah. Ayo. Kepala orang. Ayo, bismillah, cepat. Bismillah. Kakak Salman. Bismillah. Ayo. Puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini yang baik. Menangkan nama Allah syukur atau mati. Ya. Terus. Tabah. Hmm. Yatubu. Hmm. Kola. Yakulu. Ada. Yaudu. Kana. Yakunu. Yuriduna. Kuna. Lamu kimi. Pendek Lamuki. Lamu kimi. Ya. Ya lawamuna. Ya takhafatuna. Bina sihi. Yuki. Yufiduna. Yugisuna. Ni'ajihi. Samiduna. Ragibuna. Yaisuni. Hunalika fa'at tahu muni. Iya, Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Bu. Guru boleh mengenalkan nama walau sukun atau mati. Guru boleh mengenalkan nama walau sukun atau mati. Taba. Ya. Taba ya. Duit. Taba ya. Tweet. Taba. Yatubu. Kola. Yakulu. Ada. Yaudu. Kana. Yakunu. Yuriduna. Yuqimuna. Lamukimi. Yatalawamuna. Yatakhafatuna. Binasirihi. Yufiduna. Yugisuna. Ni'ajihi. Samiduna. Raghibuna. Yarisuni. Hunalika. Fa'aqaruha. Talumuni. Iya, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Besok indah ini. Nih, coba tes nih. Coba ini tes baca.
Ko. Lu. U. Lagi. Ko. U. Ya, nih alif Alif dianggap tidak ada. ada. Ini dalam tapi panjang ya, jadi panjang. Qalu. Ko. Coba ini. Ko. Ba. La. La. Fa. Fa. I. I. Za. Za. Roki. Bu. Iya. Lata. Ko. Ku. Ko. Nu. Lagi coba lagi. Sadaqallahul azim. Ayo ini. Masya Allah. Tandain jangan lupa. Tandain lebih. Ada yang tandain lah, ada yang ngaji. Kan ini ada yang punyain. Ya, oke teman-teman. Tapi apa yang beli? Colok kak, colok. Ayo, colok matanya, jangan tunjuk. Ayo nih teman-teman ya. Aduh. Sekarang ada Zahra halaman 25 teman-teman. 25. Jilid 2 ya teman-teman ya, jilid 2. Metode Umi ya teman-teman ya. Yang ikutan yang punya silakan. Ya. Ini. Alhamdulillah dek. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ban, bin, tan, tin, san, sin. Terus. Jan, jin, ham, hin, khon, shin, dan, din, zan, jin, on, rin, zan, jin, san, sin, shan, shin, son, sin, don, din, ton, tin, zon, zin, an, in, gon, gin, fan, fin, kon, kin, kan, kin, lan, rin, man, min, nan, nin, Iya. nan, nin, nanin, umi dong, Nama nenek. nenek, Kalau Uwa Umi Hasunah namanya, Uwa Hasunah. Ya. engkau ngabe, Ngabe engkong Nasrudin namanya. kau abi, Apa nama Abi? abi, Siapa? Mu? Muhammad Fahmi. Iya Kalau betul. mama saya tahu. Hah? Kalau mama saya tahu. Apa namanya? Mama Sasila. Iya. Kalau saya Apa? Afizah Humaya Azahra. Iya, masya Allah namanya indah Kakak. sekali. A. Fa. Fa. Si. Fa. Fa. Apa? Si. Fasi. Fa. I. Za Humaya Anahra. Iya, masya Allah indah sekali. Ayo, bismillah. Aduh. Bang Abi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ban bin. Ban bin. Tan tin. Tan tin. San sin. San sin. Jan jin. Jan jin. Han hin. Han hin. Khon khin. Khon hin. Dan din. Dan din. Zan zin. Zan zin. Ron rin. Ron rin. Zan zin. Zan zin. San sin. San sin. Shan shin. Xian sin. Son sin. Son sin. Don din. Don din. Ton tin. Ton tin. Zon zin. Zon zin. An in. An i. An in. Gon rin. Gon gin. Fan fin. Fan fin. Kon pin. Con kin. Kan kin. Kan kin. Lan lin. Lan rin. Man min. Man min. Nan nin. Nan nin. Nanin nenek. Sadaqallahul ya. Ini sudah ada ini. Nih. Yeay. Ban bin doroban. Coba tes. Babin. Ban Ban.
bin doban Terus dobin pinter. san sin Hmm. jusan Hmm. jusin Pinter. con kin Hmm. sodikon Hmm. sodikin Hmm. onin Hmm. zakion Hmm. zakiyin Hmm. con kin Hmm. tobakon Hmm. tobakin Hmm. ton tin Hmm. futon futin Hmm. lanin Hmm. osuan osuin Hmm. dandin Hmm. waladan waladin. Nah, ini udah bisa aja ini. Kalau udah bisa mah ini aja pindah dah, sudah yang lancar dah. Ini aja bisa pindah nih. Coba ini tes. Ban bin Hmm. tolaban Hmm. itolabin Hmm. dandin Hmm. waladan Hmm. waladin Hmm. oin onin Hmm. hajaron ha jain Hmm. lain masalan Ka. kamasan Sama. Ya. in Iya. elan hin Hmm. Capek tuh deh ya. ini Iya. Udah. Sama. Ya, sama. Iya, ini tanggung. Ayo En. Ayo, amalan. Udah cukup, udah cepat. Sadaqallahul azim, ngelobet ya. Yang berat teman-teman itu. Teman-teman, Teman-teman. saya udah capek. udah capek Udah selesai habis. sudah selesai habis Iya, sekarang nggak kena lagi ngaji ya. sekarang gak kena Astagfirullahaladzim. yang ngaji ya bye Bisa. Kasih bikin deh. Kasih nih kak. Oke teman-teman, sekarang nggak kena lagi teman-teman ya, baca surah An-Nazi'ah teman-teman ya. Barakallah teman-teman sudah like dan subscribe dan komen-komen dan sudah menyimak teman-teman ya. Ayo kak, sini cepat kak. Oke cepat. Yo. dan sisanya mau kakak Hah? sisanya dikit Dikit, ya udah. Kasih mic-nya udah. Udah. Ayo teman-teman. mama sudah Terima kasih teman-teman ya untuk kakak Salman Gaming, kakak Amanda ya kak ya, barakallah ya kak ya, masya Allah ya. Kak, lama kali kau. Dibilang tadi suruh pakai kerudung. Ngang. Ini Tan. Ya teman-teman ya, ini akan teman-teman usia 7 tahun teman-teman ya orangnya. 7 tahun emang Iya, 7 tahun. hmm? Dikit lagi mau 8 tahun teman-teman, dikit lagi ya. Ayo. Surah An-Nazi'ah teman-teman ya. Ayo cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, udah kak. Teman-teman. Ayo ikutan ayo kita bareng saya ngaji surat ngaji surat An-Nazi'at. Naziat Cekidot. cekidot Ayo, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Nah, ini bukan siap-siap lagian kalau minum kerudung lambat banget.
teman-teman ya. Dari tadi kerudungan siap-siap. Astagfirullahaladzim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aiza kunna hizaman nakirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka haditsu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Iya, Masya Allah. Makin tengah sini lagi kemarin ke bantal sini, tangku. Kau begini aja. Mau gimana? Oke, bantal itu biar enak. Pegel Kak. Ayo, ini. Nah, di sini nah gitu, ya gitu. Oke, teman-teman lanjut surah Abasa ya, teman-teman ya. Ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudarika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka fa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin barara qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqadara thumma sabila yasara thumma amatahu faqabara thumma idza syaa'a ansara
Kalla Gede. lamma yaqdi ma amara. Minum deh. Yang sering insanu ila ta'ami. Anna sababna ma asabba. Summa sakakna al-arda sakka. Wa ambatna fiha habba. Wa inaba wa qadba. Wa zaytuna wa nakhla. Wa hadaiqa gulba wa fakihata wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa iza ja'atil sakhah. Terus. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Wujuhu yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah. Lanjut terus apa? Terus. Takbir. Takbir teman-teman ya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu qadarat Makasih Nyai. wa izal jibalu Masya Allah. suyirat wa izal isyaru utilat wa izal husyu usyirat wa izal biharu sujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa iza suhufun nusyirat wa iza samaa'u kusyitat wa iza jahimu su'irat wa iza jannatu uzlifat alimat nafsum ma qaddamat Ahdarat. Alimat. Ayo ulang. Alimat nafsum ma ahdarat. La uqsimu bil khunnas. al jawaril kunnas wal laili iza as'as wa subhi iza tanaffas innahu laqawlun rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanin rajim fa aina tasabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Tuh, komen sobat lu. Komen. Siapa? Kakak Nanai. Nai. Hai hai kakak. Hai. Kakak Nanai. Ngaji kakak, ayo bareng-bareng yuk. Ya, ayo. Surah apa? Kakak Nanai udah ngaji belum kakak Nanai? Surah Surah Al-Infitor ya. apa? Al-Infitor ya. Ayo. Teman-teman bareng-bareng ya, surah Al-Infitor teman-teman. Ayo, kakak Nanai. Ayo kakak Nanai ngaji kak. Al-Infitor ya kak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Masya Allah, barakallah. Apa emang kakak bilang? Makan es mulu ya. Jangan makan es dulu ya. Ya, nggak boleh es doger, es potong, segala es nggak boleh dulu ya. Rawan. Ayo teman-teman, lanjut surah apa? Surah Al-Mutaffifin teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Jangan makan es dulu ya kak ya. Permen jangan ya. Biar cepat sembuh ya. Oke? Tos dulu. Kalau udah sembuh boleh lagi makan permen lagi. Ini boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun فإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما minum. Aus teman-teman ya, aus. Makan anak-anak minum kak. Udah, yo. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum markum wailun yawma idzin Yauma idzil lil mukazzibin. allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza Tatla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Terus Wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alar alal araiki yanzurun. ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum tamuhum mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yattaqun. Wa idza marru bihim yataghamadun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Fal yawma alladhina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah. Surah apa lagi? Surah Al-Insyirah ya teman-teman ya. Bareng-bareng teman-teman ya kakak ya, bareng-bareng ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq. Wal-laili
wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa latarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut surah Al-Buruj ya teman-teman. Satu lagi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. tadi mah ikra dulu. Oh iya, ya udah kalau udah. Ayo tanggung ini gimana? Ayo. Was-samaa'i dzatil buruj. Ayo. Wassama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alu nabil mu'minin Nasyuhud. Terus wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innalladzina fatanul mu'minina fokus mu'minina ulang innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Bagus. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir inna batsya rabbika lasyadid inna huwa yub di'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid. Dah. Sadaqallahul azim. Nih, Be. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, 8 lagi kan? Iya, tas dulu. Ih, akan orang hebat banget. Nih, ntar surat ini nih, Be. Apa tuh? At-Tarik. Tarik. Iya, bener. At-Tarik Wah, nih. Masya Allah. Ada gak di situ? Tarik ada pasti di Juz HP. amma. Ada. Tarik. Jangan mana deh, Kak. Tuh, Jangan. 4. Bawah. Atuh.
Tadi mah Ya udah, kalau udah ya, kalau dulu baru itu. Ayo. Iya, Reka dulu ayo. Ntar baru itu. Hah? Tuntut Dede. Pak. Ya, teman-teman Ini ya. kan udah. Udah, ya udah ya. Ya teman-teman, sekarang kenallah baca Iqra 6 ya teman-teman ya, halaman apa Kak? 6 terus Ini ya halaman 15 ya? 15 ya? iya. Oh, 6 halaman 15 Udah. teman-teman ya. Aduh. Namun, sini. Ini kaki Kaki. tadi. Oh, Tadi sebutan. saya gosok-gosokin di sini. Ya. Jadi kaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bismillah ya. Rahmanirrahim. Ya. Nah, teman-teman nih, saya punya bayi baru teman-teman nih, baru nih, bayi tuwir teman-teman, nih bayi tuwir, nih mukanya nih teman-teman, nih bayi tuwir, iya, aduh dikabur dia malu. Yo teman-teman ngaji bareng-bareng ya, masya Allah, barakallah teman-teman sudah like ya, berkah selalu teman-teman, sudah komen-komen, nah. Tar obat. Iya tuh merah tuh. Ya, bocah siarawan nih. Makan es mulu nih, es doger ini. Yang dibeli di Marni SD. Ya Allah. Yang ambil lagi ya. Saya nggak kenapa-napa. Alhamdulillah, jangan. Ayo. Tahu udah bentar. Bekas aja itu beresin. Ya udah enggak ada. Ya, Ya harutan. harutan. Tapi nambah harutan. Mana bacanya? Nah, Ini. saya datang lagi bayi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ini ya. Ini hara ya. Dari sini ya. Iya. Iya, ini teman-teman nih, halaman 16 teman-teman ya. Ruang 6, ayo. 15. Ini tandain. Ini soalnya ada kayak giniannya. Oh iya, ayo. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa anzalna. Ayo. Ya. Wa anzalna fiha ayatim bayyinatil la'allakum tazakkarun. Tuh. Yang atasnya hafal. Alhamdulillah. Terus Bawahnya hafal kan? 8. 8. Ini bayi nih. 7. 7 ya 7. 7. Si. Min mana alif? Min. Min ayatin au siha qaula sadi Bisa sama tuh sin berarti samakan qaulan sadida. ya terus ya satu sadisuhum kutilal insanu ma'ak farah. Ada yang WA kan ya. Terus bawahnya illa man atau loh ha bikol bin salim la yai asu mirrahil lahi illal qaum
sya Hmm. Min min sya'air. Bener kan? terus Kulna izang syatoto wayung si sahabas sikol summa iza sya'ang syarah min min kan sya tuh rumah itu bertemu sya shin ya min syarri min syarri ma khalaqa wa min syarri panjang wa min wa min syarri gosikin iza waqab. tuh lagi bismillahirrahmanirrahim ya Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Apa lagi? iyalah harus hafal terus 7 si min ayatin aunu siha tawa terus emang iya semangat gitu dikasih apa tuh namanya? Kasih apa tuh? Semangat Ada ya. 100 ada apa tuh Iya, buat tembakan iya, ulang tahun. Iya, udah semangat tandanya. Ayo. Min ayatin Qaulang sadida. Terus ya. Barakallah teman-teman, barakallah ya. Halo gitu. Halo. Terima kasih gitu. Ini. Ya, lanjut ya, ayo. Yang lek 8. Iya, ayo terus. Illa. Ini kan Belum ya? Ini ya. isi. Satu, ayo. Kamu satu sadisuhum kutilal insanu ma akfarah il lamang Alif ihad jelas ilaman bukan man ilaman atau loh atau loha ilaman atau loha ya. Man atau loha bikol bin salim terus la yai asumir rohil hil illal qaumul kafirun. Ya, terus 8 sya min sya'air kulna iz yash Qulna idzan kulna
ha Benar. Wayung wayung si usaha bas. basikol summa iza sya'a ansarah syarah min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasikin iza waqaba. Iya, masya Allah, berabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin Untung kali ya. la'allakum tadhakkarun. Iya, 7. 7. Si Min min ayatin aw nunsiha. min ayatin au siha Qawlan sadida. qaulan sadida Khamsatun sadisuhum. khamsatun sadisuhum Qutilal insanu ma akfarah. kutilal insanu ma akfarah Illa man atallaha biqalbin salim. illa man atallaha biqalbin salim. La yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. La yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. 8. Sya 8 sya min sya'air. min sya'air Qulna idzan syatata. kulna idzan syatata Wa yunshi'us sahabas siqal. wa si usaha basikol Summa idza sya'a ansyarah. summa iza sya'a ansyarah Wah, min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaqa Wa min syarri ghasiqin idza waqab. wa min syarri ghasikin iza waqaba Waqab. Iya, sadaqallahul azim. Asalin kan biar lancar, Kak. Ayo teman-teman tutup teman-teman ya, udah malam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman
lana tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi hamdi minas shalihat. Rabbi hamdi minas shalihat. Rabbi hamdi minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas salam min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintas soleh. Aku mau bikin apa? Lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas salam min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wah, nih bocil kumaha ieu biasaan nih. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak ya. Sudah like, sudah subscribe, sudah komen-komen. Barakallahu teman-teman ya. Pamit teman-teman undur diri teman-teman. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, sampai jumpa di hari esok insyaallah teman-teman ya. Pak. Tos. Kelas. Ngabe itu. Karyawan aja dede, kakak aja jangan ya kaya. Karyawan soalnya Pak.